पाउचेदी यम्फुक ओइबा मरोइबा पाउ खराब दे तौजरी यूनिसेफ ना स्कूल सिंग हांगनाबा अपील तौखरे अफ्रीका की लमदम सिंग अंगांग मिलियन हुंफु मंगारम स्कूल तंबा फंगरे अमसों अंगांग अनी की मनुंगदा अमरम दे मही मसिंग तंबा की खुदोंग चाबा मखल अमता फंगदबा का लोइनना अंगांग मिलियन क्याना नोंगमदा मसल सुना यावबा चरा नामा भावबा चाबा फंगदना लैरे हाइने यूनिसेफ की वरोल पलदुना सिन्हुआ न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट ना हाइरे था तरेट लिसांग चिटना कोरोना वायरस पेंडेमिक आयुकना रखलिबा असिदा अखोइना अफ्रीका की लमदम सिंगदा लैरिबा क्राइसिस असिगे अरुबदु मुन्ना खंगदबनी अखोइना हौजिक मिरोल अमा मांखिबा याबगी खुदोंतिबा फिबम अमा मायुकनदन लैरि आइना ईस्टर्न अमसुंग साउथर्न अफ्रीका की यूनिसेफ की रेजिडेंट डायरेक्टर मोहम्मद मालिक भोलना फोंदोखि मांगना हाइकि मदुदि हाना सुनबगी थौदोकसिंग हेंगलकपगा लोइनना चाइल्ड लेबर की सांग वांगलकपा मही मसिंग तंबा फंगदबा नमफुदा सही नौरिबा आंगांग सुबा लोहंगनबा आंगांग ओरिङैदा मिरोनबा अमसुंग पाक्तन मचल सुबा चिंजाक मरांग काइना चाबा फंगदबदगी प्रॉब्लम सिंग उबा फंगले पाकिस्तान दा चाइना ना पुथोकपा कोविड-19 की वैक्सीन क्लिनिक दा चैंग हौखरे पाकिस्तान चाइना ना पुथोकपा कोविड-19 की वैक्सीन अमा चाइना की मतेंग लोइनना तांकक अहम थोकना क्लिनिक दा चैंग तौबा हौरे आइना लेबाक की नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIS की एजुकेटिव डायरेक्टर अमेर एकरामना लेबाक पोपन नुमित फोंदोखरे प्रेस कॉन्फ्रेंस अमदा ऑफिशियल असिना हाइकी वैक्सीन असि लेबाक असि की तोंगान तोंगान मफमसिंगदा वॉलंटियर लिसिंग निपान दगी लिसिंग तरा फावबदा कापकनी अमसों मसिगे रिजल्ट था अहुमलोंगी मनुंगदा फंगनी हाइना आशा तवे मदुगी मतुंगदा लेबाक असि ना मिचम मियाम हिदाक असि थाबा हौगनी भागना हाइकी हिदाक असि ममांगदा सासिंगदा थाबदा सेप ओइरे हाइना लाउथोखरे अमसों मसिना मियोइबदा कापदा कदिमत काइदि हाइबगे प्रमाण तौगदी हाइबगे थाजबा यामना वांगना लई लेबाक असि प्राइम मिनिस्टर की स्पेशल असिस्टेंट नेशनल हेल्थ सर्विसेज फैसल सुल्तान नसु मीडिया दा हिदाक असि की मतंग दा पाउ तमखि करिगुंबा क्लिनिक ता चैंग तौबा असिदा माइ पाकलबदी मसिना पाकिस्तान की बियोसिंग दा नतना मालेम दसु कानाबा पीगनी आइना महकना हाइखे सुल्तान हाइके वैक्सीन असि की चैंग तौबा असि पाकिस्तान की ओइना मरु इबा खोंथांग अमनि मरमदे मसिना लेबाक सिना अतै भाइरस ना थोगन बलैना मखलसिंग लयिंगनाबा वैक्सीन सिंग थौरांग तौदा मतिंग ओइगने वैक्सीन असि चैंग तौबगी अयाबा पाकिस्तान की ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने पीखरे अमसों NIS की मियंग मखादा वैक्सीन कापकने पाकिस्तान दा मियोय लाख अहम हेना कोविड-19 टेस्ट तौबदा पॉजिटिव ओइखरे लेबाक असि जुन अमसों जुलाई था मनुंगदा अनाबा मसिंग ख्वाइदगी हेनकी मदुगी मतंगदा अगस्त थादा अंधरखे तृणमूल की लीडर चौना राज्य सभा के MP निपान सस्पेंड तौखिबगी जानिंगदबा उट्टुना NCP चीफ शरद पवार सरा हेनबा खोंजिंग चथरगने तृणमूल कांग्रेस के लीडर डायरेक्ट ऑब्रेन चौना सकनायरबा राज्य सभा की MP निपान हाउस सरंगनबा तोखनबगी मरालदा हाउस की मिफुमदगी सस्पेंड तौखिबगी मतंगदा जानिंगदबा उट्टुना NCP नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी की चिफ ओइरिबा पार्टी असिगी MP शरद पवार सरा हेनबा खोंजिंग चथरगनी हाइना एजेंसी की पाउ अमना फोंदोरकले हौकिबा नोंमाइचिंग नुमित चथकिबा राज्य सभा की हाउस दा डिप्यूटी चेयरपर्सन हरि बसंदा अथमना सिंगनबा मौंगदा पोडियम ताना थोमजिलकलगा माइक्रोफोन फुक्तुना लंखाइबा रूल्स बुक फावबा मुल्लगा सेगाइनबा खोटनबा हाउस मनुंगदा सोग्रा लाउबा हाउस एजोन तौख्रबा फावबा हाउस मनुंगदा मपाल थोखिबा तौदना फमजिनदुना डिप्यूटी चेयरपर्सन दा लाउसिनबना चिंगबा काहेनबा थबक सिंग चथबगी मरालदा MP निपान मक मखाताबा सेशन जाउबा जादनबा चेयरपर्सन M वेंकैया नायडूना सस्पेंड तौखिबनी हाइरे डॉक्टर हाइबे से अतै मियोसिंगदगी तोंगान तोंगानबा क्वालिटी लेबा मियोसिंगने डॉक्टर TS राधेश्याम डॉक्टर की सिंफम हाइबे से अतै मियोय क्यादगी तोंगान तोंगानबा क्वालिटी लेबा ईश्वर की मगुन चेनबा मियोसिंगी मरक्ता अमने डॉक्टर सिंग अनाबा सिंग बनुक्सिने येंबा निंगथिना ताबीबगा लोइनना मखोयगिदमक कथुपा अमगा लोइनना अना लयिंग लिबि मियोसिंगने हाइना ngasi वर्ल्ड रोज डे 2020 गा मरी लेना ngasi इम्फाल की लामफेंदा लेबा रेजिडेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस रिम्स की रीजनल कैंसर सेंटर द लेबा अनाबा सिंग उनादुना रेड रोज का लोइनना अथुम अहुत खुसिनबगी थौरम द मणिपुर की एजुकेशन मिनिस्टर डॉक्टर थोक्सोप राधेश्यामना आइखरे रेम्स के रेसिडेंस ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट सिंधुना पांगथोके पथौरम दुदा मिनिस्टर राधेश्यामना मखाताना हाई ngasi सेप्टेम्बर 22 दा मालेम सिनबा थुंगना पांगथोकनाबगुम मणिपुर दसु इम्फाल के रेम्स हॉस्पिटल पांगथोकलेबा वर्ल्ड रोज डे की थौरम असि यामना निंगसिंग हाइबा थौरम सिंगी मनुंगदा अमने हाइरिबा थौरम असि सुकनागी सही तरागनी थौरम दा ngairibi कनाडा दगी मेलिंडा रोस कोपी मियोय अमना ब्लड कैंसर की यामना तांगलबा अंकिल ट्यूमर कौबा लाइना अमना नारंबदो निंगसिंगदना लमदम सिदा लेरिबा ब्लड कैंसर ना नारबा मियोयसिंगबो हराव नुगाइना लेमिननबा पंदमदा पांगथोकेबा थौरमने मासिगुम्बा लाइना लायों कयाबो निंगथिना अना लायंग चथरिबा डॉक्टर सिंग असि थोइदोक हेंथोना सिंथानिङाइनि डॉक्टर हाइबसे अतै मियोय क्यादगी तोंगान तोंगानबा मगुन लेबा अनाबसिंग सेवागिदमक्ता लेबा ईश्वर गुमलबा मियोय ngaktani प्राइवेट हॉस्पिटल कुंथ्रोम दे कोविड-19 लायंगबगी रिजर्वेशन कक्खिबगी मायोक्ता दिल्ली सरकार ना हाई कोर्ट की मथकता चैलेंज तौरगने दिल्ली की आम आदमी पार्टी AAP सरकार कोविड-19 लाइना लायंगनबा प्राइवेट हॉस्पिटल कुंथ्रोग हुमदोइदा लेबा ICU इंटेंसिव केयर यूनिट की फमुंगसिंग चादा मरफू की चांग रिजर्व तौख्रबसु दिल्ली हाई कोर्ट ना ICU दा सीट रिजर्व तौब यारोय
haina reservation Kakkhibagi Mayokta sarkar asina hayeng apex court asigi mathakta challenge tawragani haina agency ki pauna phongdorakle Delhi sarkar union territory asida coronavirus ki laina sandoruklepa asigi yenglaga private hospital singda hanglipa ICU singda sada marpu ki sangda phamuk reserve tawkraba matungda Delhi court na sarkar ki order singnaba oina ngasi reservation Kakkhibagi Mayokta amade alarming oiba patient sing interest challenge tawgudabani haina Delhi sarkar ki functionary amana media da phongdorakre Haukipa September tara gomdoi da Delhi ki Arvind Kejriwal sarkar na COVID patient singda ahin ba khodong chaba pina ba sarkar ki pantam makada private hospital sing ki phamung sing reserve tawbagi order thokraba matungda Delhi court ki justice Nabil Chawlana saba single bench na stay tawba chathandana thamba asige ruling ama pikibani maram pikibasi maram chate haina lawraga sarkar ki thak tak khanarapa matung challenge tawna ba phirep lawkhibani sarkar thoki reservation ki order aduna Indian constitution piba fundamental rights of citizens da maram chadana kutingjin ba amade nan covid ki pension sigi interest company haina Delhi court na ruling pikibadu matang chade haina sarkar na lawi haina functionary aduna phongdoki covid pension ki chada marfu aduga nan covid pension ki chada kun reservation piba haibasida akaiba amata leite haina sarkar ki official aduna makhata ki atopa pau amadana driver sing dagi namduna lupa chani chani dustbin gaming da Loubire Malim gi oina COVID-19 ki laina lai chatna maram oiduna awa ana nangnari sendoi khongkotpagi mahota sel pangnabagi matam oire MP ki tala phawba chadu kontra kakte tuna awa pa mating pangnari ba prime minister ki thorang leire loinana kari gumba chathuk lupa taragadi COVID-19 test tawdana lekai khulda changhanre aduba miyam ki seba tawriba driver singna de aki akang thaduk tuna mapal lamdagi nomagi sangdaba yatrapa polam sin thawai khobakta haptuna pusilakli haina All Manipur Driver Welfare Association Matwagi General Secretary Sanjoy Khetri mayum ki serol amana aire Cherol asina makha taraklibedi asigumba driver sing asina jiri dagi miyam na sana ba cheng produktuna sangai progi ko down da thari adubo wan ringa charka sida mamang da amukta tawkhidaba awaba ama driver sing da thangat pire gari da leiba Apunba Sinmi Lup Kouba amana driver sing dagi namduna lupa chani chani dustbin gaming da Loubire sel wallet lupa chani subang amtre airuba da driver sing bo phobire Phuba sai ba yarukpa asina lupa sibo luder na dragana daku oina uhalle maramaduna masi to kan biganu sel loba taraba chukna khanaraga driver na ngamgada ba changda lahondenge loina na mari leina ba authority dage aya ba che changchu pahendenge lupki kanaguma member na toilet chanabani hairak pasu yaure masidi apa pa khongthang amani adubo sapham leitrabadi masisu oithok loi maram aduna senpham driver sing da khangan bio loina na apa ba thabaki damak orbadi lupa chani chani dage hena truck owners welfare association All Manipur Drivers Welfare Association Matwana Tembang Jagani Aire Maragasida rape case the Chennabani Haiba MD Siddique Alipo Police na Fabinaba Khanghallkli JSC Thobal District ki manung Chennabada thokiba case rape the Chennaba Sangkai Yumpham Salam sa Pulai Lokpidat Leiba MD Siddique Ali sahi kuntraga taret apokpa MD Sudat Ali Elias Sadalibo Women Police Station Thobal nga si pawada Fabidana Leirakiba Gamari Leinaba Singna Miyang Changpinaba Khanghallkli haina JSC against the rape by Siddique Ali gi convener na thadurak pa serol amana haire serol aduna makha taribadi aukiba akastaraga mathoida Siddique Ali na rape tobagi case ama Chennabadagi 21 oibasigi mathakta IPC gi under section 354/376/511 bo district asigi Women Police Station Thopal na maral leire airipa mi asibu ngasi pabada phabidre hiram asigi suji esina tha asigi marida Thopal gi SP da ai basirol thaduna rape case da chenariba Siddique Ali police na phabiduna pijar chathanaba ayakibani JSC na jamna ngak libide aukiba akastara mangar gi nuktilpung ahumok taba matamda Thopal Women Police na nakal animaki imong manung gi miyosing kawkatlaga bijar dawgani haina kawraga numit adumakta da Women Police Station Thopal na ikhang khanghaudana rape ta chenari airiba Siddique Ali bo COVID-19 test tawna ba puki aduga Ikan Canada Siddique COVID-19 positive oire harakpadagi equis asibo COVID care center da lairagani haiduna negative laktre phawba wari sanargumsi hairake thawduk asigi matang da su district asigi pradhan da janara su yai haina case asigi aiwana hairake JSC na Women Police Station da Siddique Ali ba phabirabra angrura su September tang mapandagi home quarantine tawkhre haiki aduga tha asigi tara da case asiga mari lainana aiona Siddique Ali ba phakiba leite haina JSC na hairake Yamna ngakli badi case asida Chennabani Siddique Ali gi mayamba MD Rashid Ali asi Thobal Khetri lekai da ASI oina posting da leibani aduga mayamba asina ASI oibana Women Police Station Thobal ga officer masel gi oiba manungi ajanda leibadagi ngasi phawda rape ta Chennariba asibo phabidana lairakhe rape case asida Chennabani mi asibo mari leinaba authority singna phabinaba khanganjari amadi Manipur da kundamenereba CSO sing club organization singna mateng pangbiduna logi oiba dandi sing phanganaba mari leinaba singda thabak pangthoknaba JSC na miyamda apel tawrakli amadi chief minister na su hiramasi matang de miyang changpiraknaba ningsingjari haire nagalamoromda Meghalaya da makhata na lockdown thamlaroi
Meghalaya da COVID-19 ki case leptana Henggalkli phibam leina state asigi si minister Conrad ke sangma amuk khanna state aduda infection lakshananaba lockdown Thamdanaba Warep Loukhre haina phongdokhre. Lockdown aibasi laina lechat lephananaba ki asengba solution natte tawiguma sung masidi supnagi laina asi santorkpa tapthananaba ki mechanism amakhakne maramaduna state government na laina lechat asi lakshanabani haiduna miyamda makhatana lockdown mayokna handanaba Warep Loukhre. Lechat asina maram oidan aikona sel thungi thabak thorum khudimak lephanba haibasi oithoktoba mani haina chief minister na state capital Shillong da review meeting amada saruk yaraba matungda permission da wangang leduna phongdokhi sangmana makhatana haiki madudi COVID-19 asi aikoi irakta leiragani haibasi mipum tingna khangnabagi tangai phadaba lei laina asi aikoi da changhantanabagi khwaidagi pharaba pambaidi jarabe makai section na leiba amazong government na lechat asi control tongnabagi piriba kangron sing section na ngakpa asini Ningthaukaban numit phawbada Meghalaya da COVID-19 case punna lising mari satret kunthra kamari yauki apunba case asigi manungda lising ani sama humpuga mapan na active casing oire haujuk phawbada state asigi miyoi lising ani sama kunga taret layengbada phaduna tongan ba COVID care facility sing natraga hospital sindagi discharge tawkhre haujuk phawbada state asida sathiraba laina laichat asina maram oiduna miyoi kunthra kani pangi punchi longkhre Arubeda content sing asigi maru iba pau khara asi pau dum jari pamani local news YouTube channel amadi Facebook page asidagi yengbir pupuna makpo thaga jari luinana channel asin adom da kana rabadi subscribe like and share do ba kawi kun puna makpo amukhan na thaga jari